godine vi ste svoje popili. Kaže, pa i jesam, ali ima kod brata još 150 litara. Smart je jedini auto u kojem istovremeno možeš da sjediš naprijed, pozadi i u gepetu. Parking senzor ne treba, možeš samo da slomiš kuk ako pogrešiš. Ako kućiš negdje ovdje kuk, ili rukom ga dohvati. Počeš se požmigati. Koliki je Tesla genije bio da je posle svakog rukovanja pravo ruke. Nije se ni ženio, samo kaže. Dobro, mislim da je to. Hvala vam što ste zvali, glasali, pričali viceve, a mi imamo vic nedelje, to je predlog broj 1. Šta je autobus najviše vaših glasova je dobio? Nastavku programa, dobra muzika, svakako ljetni je talas, opušteno skroz, koliko god je to moguće. Posle 18 časova mini filmske pitalice, puštamo muziku iz domaćih filmova, vi prepoznate film, pozovete, kažete tačan odgovor i dobiti dvije muzičke želje. Tako ćemo se igrati u nastavku programa. Svakako šaljite nam i dojave, pišite kako je stanje trenutno na putevima, graničnim prelazima, imali negdje baš ekstra velike gužve. Broj za vaše dojave je 066 906 915. Po posljednjim informacijama gužve na graničnom prelazu Gradiška, na graničnom prelazu Rača, gužva s jedne s druge strane, baš su kolone velike, koliko se tačno čeka, opet kažem, možete nam vi javiti. Granični prelaz Zupci za sad bez gužve, to je Trebinje, Herceg, Novi put. Pavlovića most također bez neke veće gužve na ulazu, ali na izlazu ima... Kako je s kombijem ovdje prošlost? Jedan. Jo, čudo on je visok. Pa se gužva na ulazu u Srbiju, izlaz iz BiH, sa druge strane bez gužve. Granični prelaz Karakaj ima gužve na izlazu iz BiH, na ulazu bez gužve. Gradina, već mislim to je pogledam sve. Gradina, izlaz iz BiH, gužva na ulazu bez gužve. Kozarska Dubica, gužva opet na izlazu.